Monty. Ale-ale. Okay, Mike. Good afternoon. Mister, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Nah, masih bersama Rompit. Masih bersama Om Chris. Dan teman-teman. Fuck me. Iya. Apa kabar? Saya marah sedikit. Tapi Mau di apa? harus. Mau di apa? Ya. Mau di nonton film Filmnya. bagus. Iya. Oke. Ya. Selamat sore dari mana? Di mana? Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Kapan datang ke Jogja? Kapan tiba? 2-3 hari yang lalu. Oh Ya. iya. Kenapa di mana Jos? Tidak ada Josh, tidak ada Paddy, tidak ada John. Tapi kita kembali ke Toraja bulan Januari. Bulan Januari. Segera. Iya, segera. Sama siapa? Sama John. Sama John. Saya berharap sama Josh. Tidak ada Sam. Paddy mungkin, Wahyu mungkin, Bicu mungkin. Dari kamar berapa? Tidak ada kamar di sini. Ya. Kita mau minum saja. Oke guys, kita sudah tiba di sini. Pesan Di Jogja. apapun. Terserah. Pesan apapun yang dimakan. Makan, Maelo. Menu ini tidak ada makanan, saya pikir. Itu minuman saja. Tapi bisa makanan. Saya harus ke bioskop lagi untuk berbicara sama orang dari festival. Perbaiki dulu. Oke. Trying to finish this quickly. Akhir. Selamat boleh kembali di Toraja Chris. Oke. Muncul logo Chris. Asap sudah muncul lagi. Salamannya Danggo Chris. Salamnya Pengmarno. Salam, Formano. bilang. Kamu ada? Tadi Di dalam. saya dari Toraja titip salam buat Chris. Can't wait to come back. Oke, dia turun dulu. Oke, Iya, Bang Marno. Chris sudah datang lagi, guys. Sini ada Rudy. Hampir hilang tasnya tadi. Hilang tasnya? Lama sekali baru muncul. Hampir. Almost. Oh, Almost lose. Waiting for the bags so long. Ada apa di dalam? Banyak uang. Banyak uang. Ada di petori. Ada di petorinya. Oh shit, yeah. Oleh. Have you met everyone, James? No. Halo, Uncle James. Victor. Oh, Dari James. Melbourne. Ya. Oh, teman. Sama datang, sama-sama. Berapa orang? Ini dari Alice Springs. Oh, Elias Spring. Ya, oke. Tinggal di sana, Peter. I'm gonna go back for a second. Stomp some heads. You can drink this beer. I ordered like 6 beers and a bunch of glasses. I'm gonna loot. Oke, ini oleh Chris. Oke, ini oleh. Oke. Padu hadir lagi. Sobat saya dari Padu sudah hadir. Marah-marah. Mana Chris Om? Ini Chris. Oke, Tommy. Ini Talendo. Oke, kapan datang? Ini Chris. Kapan datang ke Jogja? Iya, kapan datang? Kemarin dulu. 3 hari. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Jadi nanti akan Kita datang tanggal 2, tanggal 1. tanggal 2. Tanggal 1 mungkin. Tanggal 2. Oh, Chris tanggal 1 dia. Oh, tanggal 1 Chris. Oh, these are good cigarettes. I like this. Oke, baik.
Dan setelah ini kita bisa ke rumahnya Di rumah. dekat dari sini. Dekat dari sini. Rumah, how do you say entire whole house? Sebuah rumah. Satu rumah. Satu rumah, Iya. ya. Satu rumah. Hmm. Di mana itu? Oh, di Jogja. Kita di Jogja ini sama Om Chris sama siapa lagi namanya That's sana? Arnold, but Siapa I'm lagi? sure it's okay. Oh, James. Oh, Jen. James. Hmm. Siapa lagi namanya? Siapa lagi? Lagu loh. Nakul. Iya. Nakul. Just Nakul. cool saja Ya, Cool. Cool dari Palopo itu. Ya, cool. dari Palopo. Dari Palopo. Baik ya. Mantap. Nah. Chris semakin ganteng. Kamu semakin ganteng. Nah, Hah? semakin ganteng, nah, Semakin ganteng. semakin marah. Makin marah. Sudah pintar naik motor? Bawa motor. Sudah pintar di Toraja saja. Di sini saya takut lagi. Kalau di Australia, Oh, Taipa. Taipa bawa motor di Australia, di Australia. Taipa bawa motor di Australia. Tapi saya mau naik motor di Australia. Bisa? Masih bisa. Bisa di kampung. Bisa di kampung. Itu aman. Oke, datang Toraja sekalian dari salam dari Rembon. Oke. Rembon. Yang Enda Toraja dari Rembon. Hah? Oke, salamnya. Ada ceweknya di Mak Irsa. Udah bisa nggak Chris? Saya Mirsa. Siapa lagi? Sudah lupa. Ani. Sudah lupa, guys. Makan di Petori. So good. Ini dapat koriknya Toraja ini untuk Chris. Ada kue dari Malang. Saya coba untuk pertama kali malam kemarin. Itu enak sekali. Mami. Ya. Maming, Padang. Kue Padang. di Padang. Maming Liu. Ambil yuk. James. Datang. Okay. A bit stressful. Ya, that's cool. You guys arriving straight into the cinema. Everything broken. Besok Salam Toraja. kalian Salam. mau Oke, bikin apa? ini. Mau ke Borobudur atau Prambanan atau pantai? Borobudur 3 jam. Berapa jam ke Borobudur? How many hours? 2 jam ke sana. 2 jam. 2 jam. Ya. Kita punya mobil yang besar. Bisa, ada mobil besar. Did everyone fit? Semuanya bisa gunakan itu? It was comfortable? Yeah, for us. It was alright? Avanza. Yeah. Did we use something more? Yeah, Wait. of course it's good, but without bags. Without bags, but Yeah. drop bags. Yeah, bags is dropped house. Yeah. Yeah. Mungkin untuk apa namanya? Ketika matahari naik, Pagi, that's morning. sunrise. Okay. Apa namanya sunrise? Matahari terbit. Matahari terbit. terbit. Delek tuan loh, delek mo. Ya, Delek. bisa ke Borobudur. Ada orang yang pernah ke sana ke Borobudur? Paul saja. Ya. Saya Ompi Ompi. dia pernah ke Borobudur. Prambanan itu Prambanan belum. belum. Baru Borobudur. Gunung Merapi Belum. Mau naik Gunung Merapi? Marapi. mungkin bisa lihat dari luar. Oke, Nancy ada Manta. Salam Chris. Halo Chris. Maantar, how are you? Masih ada Kang. Salam untuk Mak Yoel. Kue enang-enang. Iya, Mak Yoel. Warung Tok Nangka. Warung Tok Nangka. Yeah. It's in the thank yous in the film. Ya. Terima kasih Warung. semua warung Tonangka. Iya, betul. Ada Mak Yoel.
Ayun. Maanta. Alright, let's go. Okay. Alright. Ya. Kalian duduk. Saya kembali segera. Sama wife. Hawaii. We stay here. Okay, bro. Yeah. Please try. Victor speaks good English. Awesome. I don't speak good Indonesian. I speak okay English. Okay, thank you very much. Teach him some Toraja. Yeah. I want to teach you Toraja language. Yeah. Yeah. What's this then? Yeah. Kure Sumanga. Kure Sumanga. Say thank you. Sumanga. Kure Sumanga. Kurosame. Okay, baik. Mantap. And my name's Ompit. Ompit. Please call me Ompit. Ompit. Yes, Ompit. call you Ompit. Yeah. You? James. James. Yeah, James. Ompit. Oh, Ompit. Yeah. Ompit. Ompit. Yeah, Ompit. Uncle Bali Pete. Mulut, Uncle yeah. Pete. Uncle Pete. Uncle Pete. Yeah. Uncle Pete. Okay, menit Ompit na masuk Chris Uncle lah. Oh iya. Ah, ini kan Joko jadi. Kapan tayo may mga Film kami sudah diputar di bioskop tadi, jadi kami sudah nonton filmnya. Ikut film internasional. Ini James from Australia. Yes. From Hello. yeah, For Alice Springs. Alice Spring. Yeah, Alice Spring. In the desert. Desert, yeah, the desert. The No water. Not in the town. Nope. Oh, None of this. oh yeah. Nothing. Nothing. No, nothing. But But a lot of deer there. Deer. a lot of what? Deer. Rusa. Oh, kanguru. Kangaroo. Yeah, Kanguru. yeah, yeah. Kanguru. Yeah, kanguru. Snakes, Yeah. Snakes also. lizards. Oh. Tree lizards. Hmm. Parenti. Called parenti. Cobra. No. No cobra. No. That's in India. Iya. Oke, baik. Ini namanya James. James. Wah, And I just saw half of a very good film, Yeah. but unfortunately, technical difficulties Iya, jadi kalau stopped it. stop. Film kami tadi stop karena ada kesalahan teknis. Karena playernya tidak sanggup memutar 5.1 audio. Yes. And the video is delay 2 seconds Yeah. until 3 seconds and then stop the sound. But I did notice some of the mistakes, so it's okay. But And we get to see it again on Thursday. in Australia, you make film too with no, Just a fan. yeah. Support. Support. Yeah. Do you know Josh? I know John. John. Yes, John. I know John. I don't know Josh though. John Lewison, yeah. He's a good friend. Okay. Sam, View. his brother, yeah? Yeah. Sam, Di mana itu bos? Oke, kita di hotel apa I know John namanya? Moore. Di John's hotel close. apakah ini di Jogja ya, di Jogja. Oke, Gusti Pakan Somba, terima kasih. Herminada, Kevaris, Parang Kritis. Oke, Febranita, iya, Parang Kritis. Oke, thank you. Please bring a beer. You go first. Cerveza, cerveza. How was your flight here? Apa? Oh iya. How was the aeroplane? Ya, How was the aeroplane? airplane. Yeah, was it okay? Yeah. But a little bit we lagi duduk. Yeah. Scary. Yes, scary. Turbulence. Turbulence, yeah, that's right. Almost rain on the sky. Oh yeah, yep. Yeah. Cheers, everybody. Okay, cheers. Cheers. Yeah, okay, James. Thank you so much. Okay, this that's my wife. Yeah. Okay. Moore. Moore. Name Moore. Nice to meet you, Mur. That's Arnold. Arnold. Kayak Porendi. Sorry. Yes, Porendi. Yeah. This Paul. Paul, yeah. Eke. Okay. Yeah, Eke. Erin. Egi, yeah. Just two of you, yeah. Chris and you come from
Yeah. Australia. I think John wanted to maybe, Mm. but I don't know. It's a long way. No way. And same in Paris, yeah. Oh, okay. Yeah. Even longer. Yeah, longer. Okay, don't forget drink palm wine. Okay, Aris apa tadi? Oke, makan bandara Jamur ke bahasa Indonesia tuh bude. Oke, mana yang berada deh? Bude baru deh. Hopefully it works on Thursday. Ya, Ke Hopefully Paris. it's okay on Thursday. The movie. Paris kami kalian. Tuesday, ya, hope ya. Termin ada. Do you interest to go to Toraja? Ke Paris. Toraja may Philips? Yeah. Yeah, Not today. not today, but January. January, Chris will go there. Yeah. Hopefully you can If go there. it's cheap, Yeah. if I can afford it. My brother's getting married in January. Who get money? My brother. Your My brother. your brother. Oh yeah. So I have to be in Melbourne for the wedding. Yeah. Then you still single? Just recently. Oh, recently single. But Just broke up recently. broke up. Yeah, yeah. Hmm. That's why I'm here. Hmm. Your daily activity like a job? My job, Yeah. town planner. Huh? Town planner. Town planner. Oh yeah. So Government. yes. Oh ya. Oke, selamat sore. Oke, Ahmada, Cinta. Oke, Roni, Randy. Wow, fit. Lagi melancong ya? Iya, lagi melancong ini guys. Oke, tidak tadi ring. Oke, Chris. Gimana kondisinya? Kita lagi di apa? Healing. Kita healing bersama Aji Rudi di sana. Nah, kita minum bir dulu sedikit di hotel apa namanya di tahu ini bersama teman-teman di sini ada Om Paul, ada Om Meke, ada Tante Erin, ada Om Egi, and James. Ya. Your friend. Halo, selamat sore ya, pada ya. Oke, baik ya. Ikut juga ke festival film dokumenter. Itu film yang kedua ikut. Sebentar tadi putar. Karena ada 84 film dari seluruh dunia, dari 42 negara diputar di festival film Jogja. Mulai dari tanggal 3 sampai 9 Desember 2003. Jadi satu ada yang mau lihat film-film dokumenter bisa langsung menuju ke apa kan namanya tadi itu bioskop apa namanya saya lupa. Permata. Mantap Permata apa? ya. Oke lah, nanti kita sambung lagi ya karena Om Chris juga lagi pergi ke bioskop. Oke, just tell Mr. James, Uncle Fit tomorrow Manila na book atau dalam Facebook. morning Tinggoro Tedong ada buffalo di Silaka. Kamu salam dari New Zealand. Oke. Friend from New Zealand ya. Who? Yeah, my friend from New Zealand say that please tell James that tomorrow there's buffalo fighting. Toraja. In my village. Ya. Oke, Siska Jaja Marlboro atau alun-alun. Kalau malam itu oke baik, nanti sebentar kita melancong malam-malam ya. Cari bening-bening. Oke. Jadi nanti kalau nanti malam kita cari bening-bening di alun-alun kah atau di mana kah ya? Banyak film-film ada bening-bening di sana. Oke, terima kasih banyak guys ya. Semoga kita sehat selalu. Oh mantap, mudah-mudahan berhasil. Oke, semoga berhasil. Oke, kurus semangat ya. Nanti lagi kita sambung. Terima kasih banyak. Wassalam. Oke, bye.